سورة القصص آية 7 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisu ye hijiriya bakele ani kemenani ani binani ani woro shaharul muharram minye hijira sankalo folo bisu nye amugani kunontonai miladi nasarauka jate ba fulani mugani nani sankalo shegina bisu nye onani nai ambe dawda bugu masjid rajaq ambo kono. a'udhu billahi minash shaitani rajim. walamma ja'ahum Musa biayatina bayyinat qalu ma hadha illa shihrun muftara ila akhir ayatain. يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه. على بنك بريا مسمين كرو تالندو موسى نالي أنا بلمكي ونالي فرعون أنا أكا جماما وأرده ما أتاهم الله من المعجزات البارهات. ani nufula ala ye dese ko munundi Musa ani Haruna me wa dalalatil qahirati ani dalila karabale munundi ruma ala sidiqihima fima akhbara anillahi azza wa jalla. dalla munumbe Musa ni Haruna kacinya tigiya yira uye kibariya min fo kabo alafe de lamunu botiya tigiya yira tuma munu nana firawna ma min tawhidihi wa itibai awamirihi minye ka ala kele pew bato ani ka ala kanyamar kaum bato uni ode nana firawna na jamama. falamma ayana firawun wa malahu zalika tuma mi firawna na ka jamanya yoye وشاهدوه وشيريا لا على وتحققوه ويا أحق غصرفنا ويخنوا أنه من الله ويا دوكم موسى هارون نين تامن سنين كبكم منوننا وبورا على دفه أبدلوا بكفرهم وبغيهم إلى الإناد والباهتة وجنجنا كتوك كافريما anu kayada anu kan nagele anigalon tige wazalika lituqyanihim wa takabburihim
ani itibai li haqq munyen ni she firawna na ka jama fanama ukaddan teme ukayere bonya ka bocinya batolima wala alako falamma jaahum Musa bi ayatina bayyinati tumami Musa nana firawna na ka jama ma ninne alaka taman shejele wunye taman she munum bangalendo qalu ma haja illa shihrun muftara firawna na ka jama ko ninte foye fo dabali na ye dabali min tiga kunna kanana nayi ni mabu alafe firawna na jama yode fo Musa ni Haruna ko ni tamanse munun nana ko nun tamanse ko nunun te foye ni dabali min fana uya tige kundela kanana ya وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين أو أما دلك النمى أنفا قرم تمنا أما دلك النمى أولا منكسر كل ينمون نوكم ما هذا إلا شهر مفتر أي مفتعل مصنوع أي رد ينندلا دبل الدلا لنو أنا وارادوا مؤاردته بالهيلة والجاه فما سيد ما هم ذلك ويالا ني فنا موسى نمنا ناني هارون كوبه وكومبه ubu ukakaba ko nunun kumbe firawna ka jama yalla nyini bube ukumbe nu ka ferawni ala ye joyoro ni daraja munun duma fama saida ma hum jalika min umma kunna diasru ala umma tasaf ama shesro bolo hadamade ni mo minni alata nanima minye alata de cinya na nanima ni ba mina amina ni eta mina eki shembola iki dade mo wore minu ni ala ya kanda kamina ba mina men ni koy ba kumbe ni ka fanga de ani ka titri ni ka daraja atenya ibolo itese ala taala itese cinya tigila ko bebe laba ka yelema ika donc firawna na ka jama u ya lanyini u ko Musa ne min nana ko dabali de do ayre de ya dilana na naye u ya lanyini ko ba kumbe ni u ka dabali no ka daraja woni ka fere wuye amanye وكفكم ما سمعنا وما سمعنا بهاجة في آبائنا الأولين أما الدليل النمي أنفا فلو منتمنا يالون عبادة الله وحده لا شريك له وكلا ينموني كألا كلمة بطو كنا فوي فرا ألاك أما الدليل النمي أنفا منتمنا توحيدي على كلمة بطو فوي كنا فرا ألاك أما الدليل النمي أنفا منتمنا يقولون ما أرينا أحدا من آبائنا على هذا الدين وقال لنا مني ko ulu man mo kelenye ulu fa munun temena ulu mu kam mo kelenye min tumbe ni dinaka Musa ni Haruna ni min nana ulu mu kafa kelenye mo temenu umam mo kelenye min baka wala munara nasa illa yushrikuna ma allahi alihata ukhra aw mafuye mo bolo fo be fongro de batoka faralaka ko nu yo de yem mo bolo me tawhid ala kelim pe ko bato ko lu madele ko yem mo bolo Abdurrahman Ishadi tawsir Karim Rahman fi tawsir Kalam al-Mannan akunni ayat tawsir la ako qad kajabu aku yengalon tigaya nu ko uluma dele kan ni men fa korula ala kelim pe ko bato foy kana fara alaka uluka fa folo munun temena man ni me ula ku yengalon tiga woyorola ako pasigala ko qur'ana kono wala gadi ja'akum yusuf min qablu bil bayyinati fama jilitum fi sakki mimma ja'akum bihi hatta idha halaka qultum lan yabu asallahu min ba'dihi rasula kajalika yudillu Allahu man huwa musrifun murtab ciden tunanina yusufu ciru maka kuro ufa munun temeno kam go folo munun temena yusufu ciru ma ka ala kelimto bato fuye me nulu ko Musa nana ne minyulu ma delika ni me ukafa folo munun temeno ye galontige ala ko la gadi jaakum yusufu min qablu
ako yusufu nana awma cidenye musa nye yusufu na cirawma musa nye anana awma sani musa ka ciyawma bil bayinat ni dere la jele unye fama jilitum fi shakki mimma jaakum bi awma wula tumbe shikade la yusufu nin min nana awma ashikade tumba wula hatta ija halaka fo yusufu fatura qultum lan yawasa Allah min ba'dihi rasula yusufu fatulen kofe ako alate cide ngureci yusufu kofe kajalika yudullahu man huwa musrifu murtab aw ala yaw fili chogomi de mogo yeddante me bagaye ni shikalembe ala kola ala ba be fili ni chogodela wala wiye galon tiganinyo tawhid kuma fora ufa koro wiye ka foro ko amma delikan ni me an fa koro wala ay galo yusufu ciruma musa nye fagala musa mujiba lahum tumam yenni fo musa kuma ko jabi rabbi a'lam biman jaa bil huda min indihi aw ako antigi ala bado neni aw min nana ni kandaye ala bodo min nana ni kandaye kabo ala fi ala bodo ni aw be tabolo ni bato cogo minka ni aw de be kanda siraka ala bado ni neni min nana ni ne de be kanda siraka kafu ala fe ala bodo yani minni wa minkum neni aw min be ciaka min be kanda kala bodo wasayufsilu bayni wa bainakum ni ala yodo lanyine munye atemeo soni ala bena kiri tigene na wuce abena mbono kono nene aw minna na ni kanda ka batigi ala fe ala bodo donc atemeo ala bena nene aw faraka bonyo na ka kiri tige anni nyokonche o man takunu lahu aghibatu dar walla banko nyuman beke mugo minye nene awla jiyan la banko nyuman la garal la banko nyuman beke mugo minye nene awla ala bodo fana ay minan nusrati wa dhafari wa ta'yid la banko nyuman bena ke mugo minye demela aniki ikorta ito nyogon kaniki sembentia ni nede do ube ne awde do obena do innahu la yuflihu zalimun aw mogo ye tonyali kela de ete gagné tonyali kela ni be min ñini ala fe ta soro ibe sira minye ite kisama innahu la yuflihu zalimun ay al mushrikuna billahi azza wa jalla ni jalimi ya munye ya mushriki gagnete mushriki ko ni yerote mushriki donc Musa afana yu jabi nin chogola tumame alle cirani delela jeleunde kana ko della jeleunyira aw yo ke dabaliye ko ayrede yo dila kana na ama tola ewa ako ayatiga kunde la fana aye Musa ke dabale kala ko ni minna ako dabali do kele fulana ako ayrede ya dila katiga kunna ka dabari ka ke galontige lay ayo fo sabana ako nana ni fenye ko aw madele kam mi me aw fa foro yere la yere tuma min ni fana fora Musa fana ni min nana adale mbala awa ako nene aw min nana ni kanda sira ka batige ala fa ala bodo ko laban ko nyuma bina di mo min nene awla ala bodo abina kiri tiga ni nyogon cew وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يغبر تلان كفر فرعون وطغيانه على بانك باريا كبو فرعون ككافريما أنا كدنتمي وافترائه في دعواه الإلهية لنفسه القبيحة لعنه الله أني أكاغالون تيجي ناي على ko wele kata ayerema nimma nimmi nyen juguye ko wele kata alema ayere min danga toru ni ala ya danga ale mugo jugu mugo dangale ka galon tige ka ala ya wele kata ayerema ala boni do kibari afani Firauna yettilin ko kana kam mugo ko hakiliye de wori ato ala yere ko fasta qaffa qaumahu fatawuhu jughrufu kono ako Firauna ya kam mo hakkilu ke hakkili fege menunye ku ke hakkilin tawunde ye ayunya marani fe mo fe fano fana tugura ko mutanya nyini wala ni yoro lalaka wa khala Firauna ko ya ayyuhal malaw akon ka jama kam mo korotalew ma alimutu lakum min ilahi khairi nete bato fengorente ala wore do awla ni nete ni roda Abdurrahman Sadiq aka tawsir kono ako fanzuru ila hajal wara tam min Firauna haythu lam yaqulu ma lakum min ilahi khairi ako ekay ni yere korosi dafale nye kata Firauna ma ako nedete ala wore do awla me amafo nete bato fengore do ninte amafo bato fengore te ninete malakum min ilahi ghayra mofo bato fengore shite ninete esga ya fo chokola akwa lede tado Abdurrahman Sadiq ko ni yere koroshi dafale nye Firauna ma kata Firauna aya yere koroshi nin kuma chogo fola ama fonte bato fengore do ninete but taybu ama fonde te bato fengore te ninete amofo akode ma almutu lakum min ilahi khairi nete bato fengore do awla ninete mana ka kuma fo chogola bato fengore be se ka soroye ubolo me ale todo aye kuma fo nin chogodela metuma me aye kuma fo nin chogola fana fendo bena hadama dem dusukunna ni Firauna ko nete bato fengore do awla ni nete donc aka jama ba famu ja bato fengore be minte Firauna o famu min bena dusukun kono Firauna ba fe ko fana ge ka boy parce que ale kuma fo chogomi bato fengore be se ka soroye ayre ka kuma fo chogola bo pour ko fana ge ka bo jama nin kono ko ge ka bo jama ka hakili kono tusuru kana miri ko bato fengore we be pew ako fa awqid li ya hamanu ala tin akam ministry de hamana ako hamana bogo abirkila magosi ka tasuma minala ka jani bogo jani ne birkila madila nye ika sankanto jando dilanye fajalili saraha ika sankanto jando so jando jonye nimbeta sanfe nkata sanfe la'alli attalu ila ilahi Musa dolan kata Musa tigi alallaje puruka yirula ko bato fente abafe ko de buddu sukun kono pew parce que ale kuma fo chogo ma be baso fo fengore be se ka soro ni ede ko itado mi abeshe ka soro puruko ge ko bo uddu sukun kono pew ako hamana tasuma mene bogola ka bogo jani bogo birkila ma tasuma mena la ika jani
ika etasi ja sankancho jando dilanye kata sanfe nkata Musa tigi ala laje wa inni la junnuhum min al-kadibin parce que ne ewa Musa dankan ya galon tigalandero aba fu ko ala min be danfe un tigala min be ay galon de tige sankancho jando dilanye kata sanfe kata laje ni cinya do be nen galon de parce que ne ko ni bolo mba jigi galon tigala de do ay kuma mi wonin de la ya ahli sunna wal jamaa ka karamo do ba fo kaba ko do mogo min ba dambi kata silamiyama ibi dambi kata doni ma hari bi e ba fo ko ala te sanfe do ba fo ko ala be yorobe komi hululiyanu ulu ba fo ala be yorobe ala be fembela wahdatul wujudi tigun ulu ko enyabe fengo fenna ala de do ba fo wahdatul wujud ulu ko enyabe fengo fenna ko ye ala de woni hululiya nunun bora nyogon ko hululiya ko ala be me danfe be ala jigina ila ala bi kono hululiya wi ala sabati me ulu ko abe danfe mbela me wahdatul wujudi ko ni ko nyabe min na droko de ala ni difference de binu nyogonje wahdatul wujudi bolo poto nya ala de micro nya ala de wahdatul wujudi yende ye nyabe fengo fen ala de do ali ashariya ulu ko ala te sanfe me ate fambe fana ale te sanfe ulu ba fala te la resika me ate komi ko fambe ala lamba fo ko abe yamfe de ali ashariya fana bo oka ulu chama be dambe kata silamiyama ado bu dambe kata sunnama ka soro sunna mo gote mo ma ala ka la resi sanfe la sabati ni kuma foray hujaw joraka de law joraka ama boala alete jate sunna mo gola firawuna fule kado ko kabakodo ali sono jama ko kabakodo munna bo islamato ebi dambe kata donima ado bu dambe kata sunnama e ko alate sanfe firawuna fule kado ko Musa tigi ala be sanfe de firawuna yenni yoroni do katemeka ala ka sanfe la firawuna yo do katemeka wodi ya to doni ke ba sahale unko ibn ghaymu ko akud dalila min bala ko ala be sanfe qur'ana ayaw ni hadisa wala ko akacha dalila bakele ko qur'ana ayanu ci den kare sahale dalila min be ko ala be sanfe akacha bakele ewa alquran waya sabata ala be sanfe as-sunna waya sabata ala be sanfe al-ijma' waya sabata ala be sanfe al-fitratu waya sabati ala be sanfe nimbe ya sabati ko ala be sanfe al-fitratu salima wal aql ninduru ya sabati ko ala be sanfe qur'ana akacha nto yoroda adode fulen ni firawuna ko ale be sankancho dila ko hamana ka sankancho do dilale akata sanfe kata Musa tigi ala laji ala ko rahman wala li arshi tawa o wolon fula be qur'ana kono ni ala ba fo ko ale portara la risika o wolon fula be qur'ana kono qur'ana aya ba fo ko feumbe jigi kabo sanfe ala fe qur'ana aya ba fo ko feumbe yele kata sanfe ala fe o beye delila ko ala be sanfe ciden ka harisa sabati lenya yira ala be sanfe ciden ka kuma ka aya yira ala be sanfe ciden ka kewale aya yira ala be sanfe ciden ka sabatili aya yira ala be sanfe ciden ko dondola hadisa dola ako ewa mugo min embe sanfe o dara nela munna aw munun be duguma na madanne cidena ona na hadisa kono waya ka kuma kanye hadisa kacha ka kewale ciden ka kewale ya irala be sanfe tuma mi arafa kutuba ayakala ako allahumma hal ballaghit akon tigala yala nya ciden nya la sewa ya bolon koni ta sanfe allahumma hal ballaghit
ntigala yala nya Allah seba ko bala ako hal ballagitu seba ko bala aya bolon ko ni nyesi sanfa ko Allahumma ashhad aka ke wala ya yira Allah be sanfa aya la ke sere ka bolon ko ni nyesi sanfa la Allahumma ashhad aya sabati mawiya ko abaka jomuso do horoya ako sani ka jomuso in horonya wala akana fulo ako jomuso imma ako ayna Allah ciden ko jomuso ya nyinin ka ko ayna Allah jomuso ko Allah fi samai ako mani ana ako anta rasulullah ako ittiqha fa innaha mu'minatu ciden ko nin kan horoya ni nye mu'mini musode aka kuma ka kewale aka fo aka sabati o be sabati ra ciden boro sunna la ko ala be sanfi al-ijma'u shaybu tabi'ina nin jama kulu sabami ni ala yuttanu qur'ana kono ciden yuttanu hadisa salen kono ubebbe nem baka ko ala bellari suka sanfi mo kelente nin jama kulu la min ba fo ko te ala te sanfi ate jamakulu sabari amo kelen situ la min ba fo ko ala te sanfe abebbe nem baka ko ala be sanfe be la reshika oye ijmawi al fitra hada madan yire dancogo be dancogo ni kala ala hada madan yire dalla halaminka aya hada madan danfen kelen da ka abili dusukun kono ko ala be sanfe o de lay munye dow kela sima dow ke folo na ya bolo fula biri abeba abolo fula korota kata sanfe de munna ibe bolo pura korota kata sanfe munna hari bagaw doni ke baw ya yira hari baga minna ba fe ni kodo baka ba fe kayira lala ba kun korota kata sanfe de hari bagaw odiato abil maali al-juhani juhine ale tumba ka ko ala te sanfe abaka ka kalandon kala ako ko ala be la resu sanfe de kasoro ala tumbe kasoro la resite aka kalanden do ko karamo ma ko karamo ako ala kal la resi sanfe ko alla fiya wala nebe enyinin kaw do kele dumanye do ke nama tige fula korta kata sanfe karamogo ya bolo da kunna ko hayyaratani hamadani kalande undi hamadani ako hamadani yen kono na fili ayim bila kono na fili la parce que ma boyoro soro ni yoro la karamogo ma boyoro soro jabuta bolo ni yoro la danfe ba dancogo lay min da diskun kono abado ko ala be sanfe ali aqilu hakili ba sabatanye ko ala be sanfe cogodi hakili ma walillahi limasalul a'la nu ko karasa ala ya korta bi abe sanfe ani karasa bina ajigina juman kaji korta de kanyi hakili ma be korta de kanyi ma kateme ko bina wala ambe min fo ahli sunna wal jamaa ube minka ala be la resika ala be sanfe ala be la resika ala jiginente fembela fembete ala ye donc ate fofan comme la charia ba fo toni ala affaire ba fo tomi ko ala te la resika me anta fo be ni yoro fanala o shite kuma sabama be abe fili kuma ni bidia kuma ala be sanfe de donc firawuna ko ako hamana ma ako ewa biriki bogo biriki la magosi ka tasuma minaka ka jani donc ika sankancho jando dilanye kata sanfe Musa tigi ala laje yala be ala komin ko ala be abe sanfe cinya do be cinyate parce que nyey Musa jigi ka dankaniya galon tigi la de do wastakbara huwa wa junuduhu firawna ya yere ponya ana ka jama fil ardi dugu koloka bi ghairi haqiqa suru cinya tu bolo firawna ka jama ana ka jama ya yere akele bolo uyehu yere korota dugu koloka suru cinya tu bolo wa jannu annahum ilayna la yurjaun uya miri ka jigi kute sage kanane alamade
tuma min nan tara bun kasiri ka tawsir la ya ko wa zalika li annahu dahum ila itirafi law bi ilahiyati firauna ya ka jama wale kata aka alayama fajabuhu ila jalika bi qillati uqulihim aw fana ya firauna jabi wala pasko ka hakilu ka do wa saqafati adhanihum uka kodon fana uka somi ka do aka fege ولهذا ودكسو قال يا أيها الملو ما علمت لكم من إله خيري أكون كجماعة نتي باتو في مرنتي على دو ورد أولى ننتي وقال تعالى إخبار أنه ألكم مسمين كورتا لن آية ورولنا ينكي بريا كبو فرعون ما أكو فحصر فنادا فرعون يا كجماعة فرنيونكا كاكم كروتا كوليليكي فقال أنا ربكم الأعلى أقول ندي أو قد ألاي ندي أو تجيه ننكر تالندو فأخرجه الله النكال لآخرة والأولى أو ألا فرعون المنا جيا ولا جابا كلا جابا جيا كلا جابا لاغرا إن في ذلك لعبرة لمن يغشى يولا قجات من بيننا مؤمن بشر على أنه جمع قومه ونادى فيهم بصوت العالي فرعون يا كجمع فرنيون ككم كرتا كوله مسرها لهم بذلك كو بانغو يا كجيون ويه كو عليه عليه فجابوه سامعين مطيعين ويا فرعون جابي كلامه كتوغاكو ولهذا انتقم الله تعالى منه نinde koso ala fana tajiru sara ya fir'auna janga kata fajalahu ibratan li khairihi fi dunya wal akhirah alay fir'auna kajjata minani tashiye fir'auna tanaye jiya anillah ghara hatta wajahu musa al-kalimu bidhalika wa hatta annahu wajaha musa al-kalima bidhalika aw hari wa fir'auna nin kuma aya nyeshi alaka kuma nyogonya dunke musa فرعون ينكم أن يشهر موسى يرمى قال فرعون قوم لئن اتخذت إله غيري لأجعلنك من المسجونين أقوم موسى نيه باتو في موري باتو وبني على وري من تنه بي فرق كسو دونكا بي كي كسو دنيه donc ayen nin kuma nye se hari Musa yere man nin kuma min tumba bolo wa qawlu fa'awqid li ya haman wala tini فاجل لي صرها لعل أتل إلى إله موسى يعني أمر وجيره هامنا فرعون يا كم من سر هامنا يا مريم ومدبر رأيته أني مو عليه هامنا دبي فرعون كجماك كوب ينبو ومشير دولته أو فرعون كأو جمنا يره أكون سيء جوني نهامنا ددو أين هامنا يا مريم أن يغد له على تين ko akatta suma mene bokoka yani yattakhiju lahu adura li bina'i sharahi adura ye namba fo birike janine adura yode birike janine ko dila aka sankancho sarahu yemunye wa huwa al qashru al munifu rafiu al ali sarahu ye sankancho ja sankancho min kajja kosobe kama qala fil ayati al ukhra قمنا نانا آيورلا وقال فرعون يا هامان ابن لي صرها لعلي أبلغ الأسباب أكو هامان سانكن تجادو دلنا لالا نشر سروك سبب سرو أسباب سماواتي سانفلا سبب دو سانفلا سرادو نشر دو سروك تا سانفلا لا فتل إلى إله موسى nkata Musa tigi ala laje wayni la junnuhu kajiba niya Musa jigi galon tiga lade do wa kajalika joinna li fir'auna su amalihi aw ala ko nin chogona de ala ye fir'auna ka barajugu masira nyekoro wa sudda an sabili ani akam mo sage ka bo ala ka sirama ne aka yire sagile ka bo ala ka sirama ala ya masira nyekoro nin chogodela wa ma kaydu fir'auna illa fi tababi me fir'auna ka fere ute foila ni perdi ni chinalite أكثر بيتنا لندن وذلك لأن فرعون بنى هذا صرها الذي لا يرى في الدنيا بناء آل منه بنكسر كو فرعون يوني إتاسي جاندلا كوني إتاسي من كو أوغتي تي أو إتاسي جيان كونو من كجاناي
إنما أراد بهذا أين يمكن لنين جمعي أن يجهر لرأيته تكجيب موسى بروكا أيراك جمالا موسى كغلون تغالي كو يراك جمالا فيما جامه من دعوى إله خير فرعون parce que Musa min fo ko bato fe ngore be ala wore be min te Firauna ye aba fe ka ayira ka mugo la ko Musa min fo o ye ko te tiyan wali haja qala wa inni la azunnu min al-kadhibin o de kosa ko konni be Musa jigi galonti la de do ay fi qawli ayaka kuma min fo anna samma rabba ghairi ne be Musa jiga ayaka kuma min fo ko bato fe ngore be ala wore be min ye ne Firauna tanai Musa fule ko kuma min fo ne be Musa jigiya nin kuma fo le da ko ayen galonde tike la annahu kajaba fi anna Allah ta'ala arsalahu ni yoroni famude bun kasir fule kana bunjerere ka kuma do de fo ni yoroni la bunjerere ka kuma do de fule ni nye ni bun kasir ba Allah tale wodi ato tafsir kala ko ko ni tafsir bun kasir laje abe komi mughtasarun li tafsir ibn jarir tafsir bun kasir be komi bun jarir ka tafsir mughtasaru de ako Firauna Musa ye ala wore min fo ala min fo ko be min te Firauna ba fe ko o de galon tigeli yira ka mugo wula kumbe Musa jiga ye galon de tige munna na ko ala wore be min te ne mba jiga ye galon de tige wula me Firauna ma Musa galon tigela ne Musa ko ala de nci kana ima akalla nyine te ko Musa ye galon tige yoro la de munna لأنه لم يكون يعترف بوجود ثاني جلا وعلا parce que Firauna bolo ire ko ala be donc o be Musa galontigali ko ala yenci ata galontigari ama galontiga yoro law parce que Firauna bolo ala te akumba jiga ye galontiga yoro juma na ko ala be ala wore be mintene fa innahu khala wama rabbul alamin parce que Musa Firauna aye Musa nyininka tumami Musa ko damfe untiga ala de aleci surati suara ikono Firauna ko akon Musa ma ko damfe untiga ala joni donc abtumbe Firauna bolo ala te wa qala Firauna ko qala layna taghita ilaha ghairi la aj'alannaka min al-masjunina niye ala wore mina mintenne mbi fara kaso deunka wa qala ya ayyuhal malaw Firauna ko jama ma alimtu lakum min ilahi khairi nete bato fe ngore do awla ni nete wa haja qawlu ibn jarir amami wa haja qawlu ibn jarir bun kasiru ko konin kuma fule bun jarir ka kuma de fule ni mana Firauna fule ka min fo ko alebe Musa jigi galontigala de do munna ni akwa be Musa jigi galontigala do na ko ala wore be mintale mi akalla nyini tenne be Musa jigi galontigala do na ko ala de ya leci Firauna kala nyini to yoron parce que Firauna dalen tala yire ko ala be ro janka na Musa ci wa qawluhu wastakbara huwa wa junuduhu fil ard bighayri al haqq ni ala ko Firauna ya yire bonya ana ka kele bolo dugu kolo ka kasoro tinyate wa jannu annahum ilayna la yarji'un wa ya miriku te sage kanane alama la yurja'un wa ya miriku te sage kanane alama ay taqaw Firauna ka jama dantema wa tajabbaru wa kera yere sago kelanwe wa aksaru fil ardi fasada wa yalchiyali chaya dugu koloka واعتقدوا أنه لا قيامة ولا معاد فرعون كجما يا ميري ويا سيرد دسكون كنو ده كو قيامة كوتي كساغي كتالله كوتي فصب عليهم ربك صوت عذاب ونانا يوري كنو على فنايل جنغ كتا ايا سوروكا إن ربك لبرمرصاد على أبي على قتلا بنيه ala be ala kutala be ala bi makono abi makono da te kortola fonna yi mina donna billahi jaba
ولهذا قال ها هنا نند كوسو يا ألكو فاغجناه وجنوده أنسى قرأة آيما فاغجناه وجنوده فنمجناه في اليم ألكو قو عليه فرعون ناكا كلبولو منا عليه فرعون ناكا جمع منا فنمجناه في اليم قو يوفي لباجي كنو كوبيتو جيلا أي أخرقناهم في البحر في سبيهة واحدة نألا يوبيتو جي كنو باجي كنو سوما دكله فلم يبقى منهم أحد مغسمة طولا بيتورا جوكرو فانظر على كويكا لجي كيف كان عاقبة الظالمين نينتو نيلكلاو نمشركون لبان كيرا تشوغمي إكا لجانيانا با أماني ولبان جوغو يرا وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار أو على كوكو علي فرعون ناكا جماك جماي وبين مغو ولكتا تاسما ديما أي لمن سلك وراءهم وغجب بطريقتهم ni mugo ewa koni tugura firawna naka jamade ko iyu kasira inde mina fi takjibi rusuli ka cide ngalon tigaya wata lisani minye damma saye kun nan kariya ko ote ni mugo tugura firawna naka jamako wala ala yu ulutigu ke wolele kala wude be mugo wele kata tasuma de ma wele kala yo fula de so fula de be lagara arjanna jahannaba wale kala dobe wulube mugo wale kata arjanna duwatul haqq ciya wale kala wulube mugo wale kata arjanna ma duwatu dalalan wa duwatul fitna me wale kala mununye fili bantin ye ani fitna wale kala wulube mugo wale kata jahannaba dima وداتو تشيدن كو دواتو على ابواب جهنم من اجابهم اليه قذفوه فيها تشيدن يركو كو ولل كلا ودوبه كولو به جهنم دينا دادلا دي وبم مو ولل كتامنا نايو جابا سننا ما تغرو كو دوبا وباو في جهنم كو دونك فرعون انا كجما كيرا ولودي وبم مو ولل كتا تاسما دي ما جهنم تاسما دي ما وجعلناهم أئمة يدعون إلى الخير أي آية وربه وجعلناهم أئمة يدعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى الخير وتي آية إمبي وجعلناهم أئمة يدعون وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا donc wele kala be wulu be mo kanda ko wele katala ka nyamaru kande wele kala be mo wele katata suma mo waya fule ci dem fana ka hadisa ba ka duwa to la abwa bi jahannam إن أخوف ما أخاف لأمتي على أئمة المدلين تيدنكم بسرا من تون نمغمنما نيما فيليلو كرامغو فيليلو وللكلا فيليلو تيدنكم لبي سرا من تون وللكلا فيليلو مدى وللكلا فيليلو من يدى parce que ibn qayyim ko وللكلا جوجو أكو دينا سيرة تيغا بغاديرو دينا سيرة تيغا بغا yaro jinya siratige be mogo dobe jinya kono siratige lawdelo ubeta ewa jokungo kono jawunna ni tama demunun nana udo baw faga ka bolola feumina udo baw baga ka bolola feumina wula ulu ye jinya siratige la kelawe bo dina fona siratige baga be karamo jugu bunu khaymu yodefu nuyu ye ube aya fu be hadisa fo uka kuma kan ba fo mugoma ayina alama akon me niyu ka kewale laje bayira mugola ay tawma ko la sa ni nunum ba ke kamin fo ne tinyaro wire tumba ke wele kan la jugu ye dina siratige bagade o de atu umar ibn khattab ko ako aqwafu ma aqafu ko ako ciden ko aqwafu ma aqafu la ummati كل منافق
alimu lisan munafiqu qalbi ko Umar ibn Khattab ko ciden ko be siram man ton ni mu'min munafiqi de do ni fulan nenka me aduskun kono munafiqiya be alimu lisan munafiqu qalbi yujadilu bil qur'an ayu sabade do ni fulan nenka me duskun munafiqi de do bonna be kuma ni qur'ana fana de nin ka jugu dina makateme fembe ka o de fule jiya kono o de kacca wole kala jugu de kacca jiya kono sisa wole kala wucela doni fule nen karabo ka nyumaw nahaw nyumaw luga nyumaw a fule nen ka na duskun kono munafiqi de na be kuma fana be qur'ana kulu de takka qur'ana ayauta ku ka delelay ciden ko ale be sira ale kam mantoni ni doni ke baka suguma parce que doni ke bago de be mo wele kata tasuma ma comme ala ye firawna naka jama fo chogomi o ko fala ko ayo te nye aya isoron tumba fi aya mi ko wajalinahum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru aya into alako yawmal qiyamati hum min al maqbuhin awa ko yawmal qiyamah do fana firawna na kam mo be jate mo jugude la dinya ala yuke mo yebe mo firawna ka jama dinya kono ala yuke jama ye be mo wele kata janaba tasuma de ma awalla gara fana ube mo jugude la ha wa yawmal qiyamati hum min al maqbuhin ube neba ke ka afo tawsiri de la وجعلناه أئمة يدعون إلى النار donc نتمنade ويوم القيامة لا ينصرون نتارا فده وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار لمن سلك وراءهم وقد بالطريقة في التكذيب الرسل والتأثير الثاني ويوم القيامة لا ينصرون أو يوم القيامة دوت دملك رسول ويرلا فنا دملك لا يتوصر أي فاستمع عليهم قيء الدنيا موصولة بجل الآخرة بنكسير كفرون نكجما من جيا ملويا ani qiyama l'akhira donc dogo yamali ufula parla nyogon ka firawna ka jamay ala yulabila jiyan kono ko lamalo jiyan kono ko la jaba ko janga kata ko halaki awa yawmal qiyama do fana dogo yalendore kama qala ta'ala qumni ala ko ayawrela ahlakinahum fala nasira lahum ala ko ayawrela ni ala yu halaki jiyan kono ya la gara fana deme bagatu bono وقوله واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة أو على قال يا كسر يا جيان كنو فنا مغنيمان بيكو دانغا أي وسرى الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين على يا كسر يا أي من كسر يا كفرعون كجمد دانغا أنو كم مسكي فرعون ودانغالي على يا كسر يا مؤمنون نينكا من عباده المتبعين ورسله مؤمن منون على كجون دو نوتورا على كتشيدون كو على كجون يوم مؤمن تورا على كتشيدون كو على يا كسرياء كو وكافرون ناكا جمادانغا إما يهرب بونكاسيري أنيا كاكوما دوفو ako minal mughbahin ewa ako aye masaya wele kata yerema aye akam mugo jugu ya le mugo jugu aye masaya ye wele kata yerema wala anatullah wala lanahu Allah ale mugo jugu ye ala ya wele kata ale yerema lanahu Allah ala ka danga donc firawna na ka jama dangali ala ya ke sariya ye akajjo mu'minun kamunun tugura cidon ko ukafiruna ka jama'a danga wa kama annahum fi dunya mal'ununa ala alsinatil anbiya'i wa tibaihim comme firawna na ka jama'a nu dangalendo chogo me jiya kono
nabi nyuman nenka anin nabi nyuman tugubagon wa kadhalika yawm al-qiyamati hum min al-maqbuhin abo chogo kelen Allah gara don fana ubejjate mu jugude la qala qatadatu wa hadhihi al-ayatu ka qawlihi ta'ala wa utibu fi hadhihi la'anatan wa yawm al-qiyamati bisarifin al-marfud qatadatu kunni aya be ko min ala ko aya wore kono wa utibu fi hadhihi la'anatan ala ko firawna na ka jama alaye dangali de tuguko ninjiya nyana maya kono wa yawm al-qiyamati awa la gara don fana u dangalendo bisarifudun wal marfud firawna na ka jama fen jugu yara min diruma din fen jugu do dira uma o ye juma jahannaba jiya u dangalendo la gara mo jugu do awa abdurrahman sadi min al maqbuhina alebo tawsiri al mubadina umma bonnendo kabo ala kanema umma bonnendo kabo ala kanema aleba tawsiri o chogode la inshallah be komi wakati sera ya ha subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk suratul qasas آية بسبع نورو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بكارثو هجريا بكله أني كمناني أني بناني أني ورو شهر المحرم من هجرة سانكالو فلو بسويني أمغاني كنونتوناي ميلادي نصاروكا جاتي بافلاني مغاني ناني سانكالو شغينا بسويني وناني ناي ambe dawda bugo masjid rajaq ambo kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim walamma ja'ahum musa biayatina bayyinat qalu ma hadha illa shihrun muftara ila akhir al-ayatayn يخبر تعالى عن مجيء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه على بانك باريا مسمين كورو تالينو موسى نالي أنا بالمكة ونالي فرعون أنا أكا جماما وأرده ما أتاهم الله من المعجزات البارهات ani nufula ala ye dese ko munundi Musa ani Haruna me wa dalalatil qahirati
ani dalila karabale munun diruma ala sidiqihima fima akhbara an illahi azza wa jalla dalla munun be Musa ni Haruna kaciya tigiya yira uye kibariya min fo kabo ala fe dalla munun bo ciya tigiya yira tuma munun na Firauna ma min tawhidihi wa itibai awamirihi min ye ka ala kele pew bato ani ka ala kanyamar kaum bato uni ode na Firauna na jamama falamma ayana Firaun wa malahu zalika tumami Firauna na ka jamanya yoye wasahaduhu ushariya ala wa tahaqqaquhu ويا أحق غصرفنا ويغنوا أنه من الله ويا دوكم موسى هارون نين تامن سنين كبكم منوننا وبورا على دفع أبدلوا بكفرهم وبغيهم إلى الإناد والباهتة وجنجنا كتوكا كافرياما أنو كيادا أنو كان نجلي أنك قلونتيجي وذلك لتقيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق من شيخ فرعون ناك جما فنما وقدن تمه وكير بنيا كبوتشيا بطولما ولا ألاقو فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات تمامي موسى نانا فرعون ناك جما نين ألاك تامن شجيل وني تامن شمنون بانغالينو قالوا ما هذا إلا شهر مفترى فرعون ناكا جماكو كن نينتي فوي فو دبالي ناي دبالي من تيغا كنا كنانا ناي ني مابو على في فرعون جما يودي فو موسى ني هارون كوني تامانشي منون نانا كونون تامانشي كونون تي فوي ني دبالي تي دبالي من فنا ويا تيغا كوندلا كنانا يا وما شمعنا بهذا في آبائنا الأولين أو أما دلك النمي أنفا قرم ننتمنا أما دلك النمي أولا منكسر كل ينمي نوكم ما هذا إلا شهر مفتر أي مفتعل مصنوع أي رد ينندلا دبل الدلا لن وانا وارادوا معارضته بالهيلة والجاه فما سيد ما هم ذلك ويالا ني فنا موسى نمنا ناني هارون كوبه وكومبه كوبو وكاكبا كونون كومبه فرعون كجما يالا ني كوبه وكومبه نوكا فيراوني الله يجو يروني درجه منون دوما فما استعيد ما هم ذلك من أمة كنا دياسرو الله أمة تصنف أما سيسرو بلو هذا مدى نمو من الله تا نانيما من الله تا دي شنيا نانيما نيبا منا أمنا ni eta mina eki shembwala eki dade mugore minu ni ala ya kanda kamina ubamina me ni ko iba kumbe ni ka fanga de ani ka titri ni ka daraja atenya ibolo itese ala taala itese chinya tigila ko bebe laba ka yelema ika donc firawna na ka jama u ya lanyini uko Musa ne min nana ko dabali de do ayre de ya dilana na naye u ya lanyini ko ba kumbe ni u ka dabali no ka daraja woni ka fere wuye amanye o ko fe ko ma semena wa ma semena bi haja fi abaina al awwalin amma dalikan nimme an fa folo munun tamena ya nuna ibadatallahi wahdahu la sharika lahu ukalla nyine munye ka ala kelim to batu kana foy fara alaka amma dalikan nimme an fa munun tamena tauhidi ala kelim to batu foy kana fara alaka amma dalikan nimme an fa munun tamena يقولون ما أرينا أحدا من آبائنا على هذا الدين وقال لنا مني ko ulu man mo kelenye ulu fa munun temena ulu mu kam mo kelenye min tumbe ni dinaka Musa ni Haruna ni min nana ulu mu kafa kelenye mo temena umam mo kelenye min baka
ولم نرى الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى أو ما في مغبلو فو بفنغر بطوك فرالك كونو يودي مغبلو متوحيد على كلمة فيوك بطوكو لما دلك وي مغبلو عبد الرحمن الشادي توسير كريم الرحمن في توسير كلام المنان أكون آيات توسير لا أكو قد كجبو أكو ينغلون تغيال نوكو ولوما دليكا نميو فاقرولا على كلمة وكبتو فوي كنفر علىك ولوكا فافلو منون تمنا ومن نميو ولاكو يغلون تغي ويرولا أكو بسغالا كو قرانا كونو ولغد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما جلتم في سكت مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يدل الله من هو مسرف مرتاب ciden tunanina yusufu ciruma kakoro ufa munun temeno kam gofolo munun temena yusufu ciruma ka ala kelimpew bato fuye me nulu ko musa nana ne minyolu ma deli kan ni me u ka fa folo munun temeno ye galon tige ala ko la gadi jaakum yusufu min qablu ako yusufu nana aw ma cidenye musa nye yusufu na cirawma musa nye anana uma sani musa ka ciyawma bil bayinat ni dere la jele unye fama jilitum fi sakki mimma jaakum bi aw ma wuliatum be shikadela yusufu nin min nana uma ashikade tumbawula hatta ija halaka fo yusufu fatura qulutum lan yawasa allah min ba'dihi rasula yusufu fatulen kofe ako alate cide mureci yusufu kofe kajalika yudullahu man huwa musrifu murtab aw ala ya'u fili chogomide mogo yeddanteme bagaye ni shikalembe ala kola ala ba be fili nin chogodela wala wuye galon tiganinyo tawhid kuma fora ufa koro wuye ka foro ko amma delikan ni me an fa koro wala ay galo yusufu ciruma musa nye faqala musa mujiba lahum tumam yenifo musa kuma kujabi rabbi a'lam biman jaa bil huda min indihi aw ako antigi ala bado neni aw min nana ni kandaye ala bodo min nana ni kandaye kabo ala fi ala bodo ni aw be tabolo ni bato chogo minka ni aw de be kanda shiraka ala bado ni neni min nana ni ne de be kanda shiraka kafu ala fe ala bodo yani minni wa minkum neni aw min be chiaka min be kanda kala bodo wasayufsilu bayni wa bainakum ni ala yodo lanyine munye atemeo soni ala bena kiri tigene na uche abena mbono kono nene au minna na ni kanda e kabatigi ala fe ala bodo donc atemeo ala bena nene au faraka bonyo na ka kiri tige anni nyokonche o man takunu lahu aghibatu dar e walla banko nyuman beke mugo minye nene awla jiyan la banko nyuman la garal la banko nyuman beke mugo minye nene awla ala bodo fana ay minan nusrati wa dhafari wa ta'yid la banko nyuman bena ke mugo minye demela aniki ikorta ito nyogon kaniti sembentia ni nede do ube ne awde do obena do innahu la yuflihu zalimun aw mogo yetto nyalikela de ete gagné to nyalikela ni be minni ala fe ta soro ibe sira minye ite kisama innahu la yuflihu zalimun ay al mushrikuna billahi azza wa jalla ni jalimi ya munye ya mushriki gagnete mushriki ko ni yerote mushriki donc Musa afana yu jabi nin chogola tumame alle cira ni delela jele unde kana ko dela jele unyira aw yo ke dabaliye ko ayrede yo dila kana na ama tola ewa ako ayati ga kunde la fana aye Musa ke dabale kala ko ni minna ako dabale do kele
fulana ako ayere de ya dila ka tiga kunna ka dabari ka ke galon tigelai ayo fo sabana ako anana ni fenye ko aw madele ka mimme aw fa koro yere la yere tuma min ni fana fora Musa fana ni min nana adale mbala awa ako nene aw min nana ni kanda sira ka ba tige ala fa ala bodo ko laban ko nyuma bina di mo min nene awla ala bodo abina kiri tiga ni nyogon cew وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين